enka da ke ntiprom bibi o enti na da yetue eti kame won na me ne major prophet kedwa afesa dwumadi embro me ka wasem kutebi wa ase ewi ase obusa ho pen what na se adwen se eduru animra ohan no ebobo no koduru na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba rechere se ewi ase na wokwa efi se ewi ase edin nti na se ewi ase na wokwa eti kame ho yefasa dwumadi embro wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas. Di matwiyam odoman kuma no se ne wadom ye na enen so ode ye nkwa ache ye nam no mienu ye bo mpunumpu o ye ewiase na okwa wo KUMAWOOD TV so media ne kofia subontin obetima from executive ipebre mejo so na ene me no betena se free ye no so ekopem na ontwe no which is from 7 to 8 p.m. and I'm no better na abo no so apon ye sima dumienu we are say na okwa dwumadi no na igusu ayedie no na momfa nche say ye che ne dwumadi na igusu na me director OG ogusu a she fidie nim se mu be de se mu be hwam na de abro saa so na oma on so do ko Facebook na YouTube no so e KUMAWOOD TV so benye dwumadi no so ye Esbonti TV YouTube no so saa so na executive chief producer famous on also camera mu a ochinchim na ye de dwumadi abro fefe so dwumadi ye futu efa ye wiase ye hinta se mo abrabo mu saa so na susum sem mu e so we bibini aka hu se ufiri bibi mu ufiri tumi bi mu na pie ye nyina ye di se ye nyina no ye nyame bi mu na ye be pie ase na setrem ya no ye kwantuo na ye tuo na ye de eko na emfa na woko emfa na meko eno na kire se bi wa mo bra yi a waka suja na me ka kire se ewiase we wo no me ma wafutu we bi ne fatu kutudwumwate ohene bi eno ne nkoa so mbeko ahayo I mean ohene eno so beko hunting na okada ne nyoma nyina ne momentum so beko ahayo no onene mu no ko hye uluma bi wo ye nwuramu wo ohwene uluma ni dua ya mango no na kokoro wi di no wi okoro wonye mfie bebrebe sei amango ya udua yi akokoro bede na nyini no wonye bi adi ohwene na no ka kire ne nkwa nse momfra akokoro yi no momfa ne nka mo ni mfa ne nkwa mfie na ade enye ma no efiri se emmoa no na setrem ne ho odin de menyini se aduaba na odua no eba beto no wo ye ne nkwa no so nti momomodi ase de nbekọ ya mfie ne nkwa ne de oseye yo di eye de ohene ne kan no ase de ne so omdo nkwa mfie ohene ye epe baby man eye panyini no enya baby dai anwumre mu no amma aye oluma ne bibia di owa na oluma ne so osere opeso ne ohene kasa no yin so kwa ofom eja makokra no oduru no se akra na den ene baby won fie dri o ha ho sa adena o ha ho akra os no buza se na onya mfie sen os menye 81 years 81 years na eye amango ewudu yi emfie se ne benyini os akra se enya be 10 to 12 years a na de be ka do so na bibusa wo se nti 81 years ya ebenya 12 years na wote eye nkwa asasi so os akrase mo obuse saa na miswani mi kachira mi papa o na me panya eye 84 years na onsu dua kube me sere papa baby wodri kube a udua ye den o se me ba enye ma ho ode na mi dua o na mi dua ma wo da achi nti se de mini ho a se bi ekomo no me hwe ma ho ode ni medru a ebia na ahode ni obi mti me dua se de da achi bi ususo ekomo no wo ebia mi we enu ti na nso hye ne ho den se bebi odui obedua aduaba no bebrebe na se bi obi ba hayo a na wanya abobi kura na obenya bibia ede edi nti enu ti ene de na akoma so a odua ha ba o se akra nana wadaruma so ba wonya kwadu bi diye wonya aye abradwuma bi nso tutu ididi abra wonya abo bi o se eno kre kumotwe no abradwuma na odua no bi na me kum ya edi mekogu so edi ye no se no abia o da chinti ene medua aduaba wi efise minim se ebe fefe enfefe mame
but in chirimanti na medua sa aban ene doban ohene tena sesa owusuniti do kaso onkoda ade che no friend no busan say na hwana ebuan sa nim de osinaja onye sure say ofiri baabi ne bae osi dabi ewiase no de odua no na oguo na sebi utwa ayaba pana udua no ana unya na abapam nti wadaruma eno ani kura me onye ne hwe ne saa osi dabi onwode no emwawo nti miso mi hwe a mo sika kokko ho oso je ne ko bo ho adwa ne padwa ne pa bidi na wei me de be ma mi kuro man nyina so afiti da ekoi obia ngu abapa ewo na setenem ne mpempe de meme ohene ne de misuma sha ase se meje bibi ama me ho ene mi kuro ma no wenti me da wase je agudie wei no so fokọ bra papa ji agudie da aye tananase esreye ede bi kotua na aka ewo nyoma na odua no ho epe fi papa bi epe enkwa ema no somso enu aduane papa bi diye abusua ede na wonya efiri meye madusua mu ewiase atiwei sabi enya ahoden enya nkwa no ebi de omudie no wi ebi de omudie no monsa ama asetena na yiomu bo munim se asetena no aka echi ama omo de obi so de omudie na akosua de apɛ adwuma pa esua de enyesika ebi de omudie nso bobra pa ewiase no de odua no na onya ho abapa obedua ne no ɛho na yɛde ubetwa enne sika ekuro na wodo hwehwe oma no daachi bi oma no soso benya yɛde ɔmo ho abapa on se woja ma wura odi tete ho saa nso na wonya sika wodo hwehwe oma nso a wodo bɛde odum si ya ɔmo so bɛkae ɔmo nche de abɛhwɛ wo se papa no se ne nana anane papa no endua papa ma na nke bi nka na mani menya sika kokɔ emfa nkwa enya efi pampa adwane pa emfa ndi ene asetena wotimi ene o ma me ne pam ma odie o se nyao kofi priman o so ra ka bensam na odi no asase so die nye na wo ye be nka akiri ma wo akwadwesem a ye wo no be ka cho so bomodi an so be soro wate padwuma pa ye bowura abonten sese hu yie fako baabi wate ase ne ehwe se obesom osompa o wasetena muemu na sabi usu benya adepa ede abafia ma ono ma edi wate ase nya abotere ma ho empre ho nya abotere ne tena ase oba pa wate ho ofe nya abotere be ma beba oba nso a fa no ko kire abusua na on 2 3 nsa 1 2 3 se kro omo kokoko ne hu se ono na tie na sabi ahye wani munyam na hye abusua ne munyam ma ne mpem wie emane no na enwie ema woni munyam ne nsa ema nka so ye kwahwe akwa ema nka so ye sansani o ye tutu ni ba sabi ka fracha manu da sumnim nam ma nka sai ya mo fanche me abusua da daachi bi ahye eye woni munyam wate eno na mpesa me no che ene na hye nso sa dwumadi we no na edie emre no so a mebia o ma tofona tum no wa from 0244840108 ana 0205 500215 no so badwumadi so nene black sun wo fia sei woni ye beche aya adusua de hinta wa brabom de hinta wa ede sunsumsemu ne ye beche ene kre sei Kristo bae no obebo atwaman obenya ahya woni bi one ne tena ye wo ma ana so obo ne bra konkron Kristo ni jiri to ono no twija mpon kropon na se bi oba asase so beje ne ma free eye nkwaso mu no oteto madani mu ema ne nya fa wudi ene obi edi mensem asetena mu black sun say David da akora bae no onso ebeja ne nte ho no opsimani bi opsimani mu yie okọ India ko pe adusua ba asetena ni mu sanete ene san ente sa black sun we fiase ibebo radusua ni mu ya black sun obi asabi wo dosu ko osunsumsem wo dosu ko wo ebuku nsem mu meka e bible no mu ne other books ni mu a onso wo dosu ko wo mu wo fiase ya yebisua de wodi anso betina se di na emre na efata no de bro wadwe no ntiase yeso no oso abusa na hye ne so se eye madeton de ye no anase wo mo na se bi omo so mase no ebi ne ye adusa herbal mixture sanso na ye na de che onu wo asankare ekina so be pie video mu ya sei omo no pe boso mo no mo petumi omo pe eye bible no oso obebo mo ma asabi oso omo saka omo de trace powers oso 2 mini ekina fofie da omo tena so omo de ntafo 2 mini betena se ye
Abreport highway Brony Krum wono on betnase. Sansuna Esiofia, me papa made nyina na Bukari asoma onso ye school park na onso no butu di njuma. Sansa na mensa so ye ejeso abenase onso so one emotia aduasonson omoso tewa se bi omso be di juma wo ho omoka ho bi na me di juma di e bro no. Men se bro no me ko Black Sun ho na de komodie no ahye so. Saidri. Yes. I salute you, sir. Yes. I'm in the station. You are in the station. Yes. You are under Ewiasena Okwa. Yes, I'm in the station. Yes. Why did you steal 2 precos? Yes, the preco was a pregnant preco. So the time the prosecutor investigated the issue, he later realized it's supposed to be 2 precos because one pregnant preco will give birth and it will be 2 precos. Oh! He made the docket, he stole 2 precos. Oh, because the preco was pregnated, it's so a pregnant preco. It was making of 2. Yeah, that makes it 2 precos. Oh, okay. Yes. That's why we take 2 precos. Yes, it's a criminal. If you go to court and meet the judge, he just said you took 1 preco and it's a pregnant preco. You see, There will be a contempt in court. Yes. That's an abia record here. Yeah. Black Sun not in can we mugu area tete ho. Na record you media so. Black Sun. Yeah. Your friend was here in himself Triampon or so no. The Christ, the Jesus. Yeah. Na ebi musu se friend obade ebi musu friend Yahweh. No me yet say eye Christ by no obenya do na kache on what this you dey hu no what dey na mu keka bebrebe by Christopher so kire say obo konkon abi asabi ono kra no 33 years of passes no we hu eye esi anim we hu edukuro nsu anim ba na wo me yat asese eye the 33 years no opim ema no Oh, meni mahwefo no etiu send the city ehinta me da wa wo de my Jesus Christ on. Okay, yeah. It's true, sir. Christ ba saseso. Ashase no wa mfano ho anhye ma. Na the man ba mu say Christ of David abusuam and Solomon abusuam. Okay. David no ye ni patuntu. Solomon so no ye tuntu. Oh, okay. Na enkom she by say David achi. Aye oba na okofa ni free the general ensem no. Ono ne ba bi di ade. Your friend no yes, a son the general the last name Tony so. Oh, okay. You know na omo abusum din de Bashiba. By abusum din. No free so no. Bashi. Bosum a no di so. Ana the Bashiba. The side din na so. Oh, okay. By any din a ye dey wo no from birth. Oh, okay. Because ono no na Solomon yeremu na ye canon Bible mu say na yeremu bebre no. Nanye bo apayo se ni tirum ye ne de no sole a o chini pema tete ahemfo no David bedi ade no di ade no o follow so amane ene ne gidie kwan so no kokon wo hu de bichire we ye kan say invasion and say raiding. Okay. Into your core raiding and gaining more territories. Now gaining territories here. The cover by and say Solomon and follow David so because of Solomon who said we bet me again more territories. Ewa bra e hu hiansa obekoko. Na Solomon so no padisia. Osunya de ama ne koduru maybe ma o say the timpanyimfo na ebedi ade o Israel so. No mugu man yi but na enye 100% enye accurate. Nti obomba eze nyankopon ma ne nyansa. Nyansa na nyamede man no achievement kese o de ni say Solomon build the empire. Wa bra wa nchesekan. Wow. Who they compare ye Abraham a Vladimir Putin obeso o sare build the Soviet Union. Soviet Union no build no. Ye di two ana build. Solomon the same thing. Empire no build ye no. Enye the two ni asekan no de. Krobia ohene owo mu no akofa de baba. Krofa ne baba na no wale no. Kro wale na no asa akofa krofufro. Ntu busa ne se die emfaso no obenya no akire se nyame nsa wo mo so. Omo na nyame ehira wo. Enti se wo do baba abre na nyame ehira ni bi beka onu krom. After so na sa ahemfo no ye free bi tribute
ya bra o hini bia no oman a wo hye na se no wo begigi sika na wo de akoda wo panyine na se wo de compare tete asanteman ahemfo no kra na tamwa na denchira ye powerful na asanteman tia tribute ma denchira ansa na asanteman ebe konka denchira obu konka denchira wiye no sabre dankwa abusuafo no achemfo no na omuso ye powerful na grom kitwa ni na tia tribute ma wo ansa na omukosia say tutu kwan no tu kwan no ana omuhu se o wani munyam to mu cheni tum omu cheni tum no ana konva no cheni so omu cheni kan wa guwa oh the great messiah asante for messiah oh yeah or you better than Christ but yenhwe Christ the dynasty of Christ ne lifestyle the boss asi so ene the jumadi a obode sa no o misledi obode and o betray obode and obode nsa eno juma de share nsa no eno be no asasi so Jesus Christ from Nazareth. Your friend of Yeshua, a good friend, many names. The neighbors are so say only the lost sheep of Israel. Israel in 19. The entire young couple comes only lost sheep of Israel. Not a bay for any ordinary people. A bay for a damonica principalities. Normally, yen assassins unipa. From people with mark of the beast. The people with mark of the beast. The entire young couple Jesus Christ only free assassins when they say lost sheep of Israel. Israel for okay. How Mudia Manamain so Esum Echi. Enti Yankopon Suma Christ only Sanko for and Sanko Mumra Dimu. Okay. Na sa lost sheep of Israel. Ordinary people now Mulian Oko Amanamain so ye are from Gentiles na Sanko for ni bifra. On send you Mumwa no nye for Mubudu New Jerusalem. Okay. On fa na bofo mfriso. Emebo na himi human. Oh. Na himi no. Emo asase so ahimi nyina ntum. Say omu they compare Bible na. You say Bible the Nebuchadnezzar rule edi wiase so. The Nebuchadnezzar ofirikum. Na epum fo ne osoro ewa pam. Epo ene osoro ewa pam. Ewa pam. Tete mremu no na epum fo ne di asase so. Oh, they see. Ana Nyankopon ebe konje osoma na bofo. Osoma Michael by and successful. Titi Lucifer na be konje asase. The morning star. Yeah, nti okonje asase no. Die ko wie ne se omone pum esoro kwa apam. Se yebeyi wiase sudifo bia yebeyi na flipo. After you see the fum ye ma epum for no permit. So we between na members of the high gate. They probably be Olympics. Nti epum for no so wo akwanya so omutime ba ho. Enti Nebuchadnezzar edi ewiase so. Persia for be di so. Greece for be di so. Alexander Montu Reni. Ana Rome be di so. Rome no wachiche mu breaking it down na Rome no ye creating divided nations. E wa bra nipa ahodo be wa be di so. The divided nations na ya creating no. Rome for ehun say after divided nations no said the Nebuchadnezzar trofo ho egu ebo so ye free be stone tablet egu so no ahini ne free so ne ba na mebo sa ne ma na nti omo ye o ma dwene say Roman ni bia so the way we can afa Roman embassy in Americans we say be can some fa pope no ho say why am from so be far why am from so na me chirem kakra we Roman ni a wasadi edi kan ene se obehwe senso ma kese bia emetwim fa rom so senso ma bi pia eyi da sa odi conspiracy odi gondombo kwan so ahoden power ana se nyansa ni nimdie ana ahohumsem ebechi afa kurukuro so na sa ehan kro no aba besum rom esaye wadwuma etoso mienu sa wodon kwan beto ho ama rom emfa ho ne enemy kra ofisi edi meze maybe your friend go be Catholic intelligence pope ne ma order say they should assassinate him and then go for say wa anya de
me kura no mani nye ho because obi eno a we can say obo pass e me no obo pa dey some other was but o can say mo a no kredi edi kan wow we Roman ni a was said edi kan so de won kwame I will die in the glory of room. I will die in the glory of room. Also the night in Soria, don't say kind of mafiano. I will die in the glory of room. The Roman Empire. Not me but whatever. So a day na Christ, you did be we are so omeye. Christ, Jesus Christ from Nazareth. The edition of Free a friend Gadis. War between Spaniards. A name we can Spain. Madrid, trap on Ireland be or Krubi or a friend Gadis. A honor Jesus Christ from Nazareth, a free. You and Gaza or free ho, and na Corona of Freemono, na a Busiano of Freemono, a way chant. The Tibremono, and before who said people with mark of the beast. Soon no mobile and fantasy a more Martin Nipper. Titian before him for no if you look at me as a breast. Yes, I'm Brazil become. Oh, and Tina, you will be all practice of witchcraft, even only how Macraya Dradi. The name my woman or money so papa bonnet, papa. Nancy me about down for. Jimmy for any answer. Nimuniam for your cassetia, not the only any muniam, ya Jeffrey and self. Yeah, the any muniam man. To be who say, a year then a Christ, a free air Spanish. Na say, if I'm be free Africa, nobody in Jumedin now, a year Africa, Israel, and I say, a year Jerusalem, a holiday in nature. No, Jerusalem, dear. You can't say only on free with the kind. You are so much Jesus Christ by and say, you're Daniel, no enemy before, and also you're thrown on some. That is said, Jesus Christ, you're thrown on some. Okay, your friend for me, Shadrach, Misa, and Abednego. Almost you have a war when so much as me and some people, and maybe I see nine chicken saying him before. No more, not a boy, don't mutism. In the book of Mesa and Sabre, no, a powerful king will be assay. I know talk or more edible mobile Babylon. A best sound moving more moving Shadrach, Isaac, and Abednego. Or no man, the book of Mesa, a member, a dim, a years from Pemne, a member, Noir, even Zeus. Ram and wood to me from the book of Mesa. Is in the book of Mesa, a member, or no alien world now, a bassa, is on Omina the Edmund. Sabre. You told me any free. And I told you, the more a man for Bajian and he to out like I say. The book of Mesa breast when a prisoners are you to your mocha. Now you're prisoners made on your minds. You to go now, 10%. You be free prison, but I don't know what's your bronze. In the book of Mesa, Mamuno, nay a perfect man, young couple can say, or Baji, I hear free and some much, Amma, I hear nine. Emma, the buffy, can say. More he be on anything, and now Beba when a cheer or no, he was a young woman, a chen, him near moonlight. Into the or any say, or ye any statue in our gold. Now the two now come across people with mark of the beast for now, and ne omudi assassin. Or more devious so now, say now, omudi no crown, a man the book of Mesa sorry tear and young coupon. The man the book of Mesa sorry tear of say. The book of Mesa the cash or Hong Kong. Says uncle for no do mugu jam show. See a mom with the so. Assembly a bit PF or one actually almost subjects a young chrome will be a better. Abem, and all her politicians say, War Africa. Our Ghana, you was catching Dubai. Go Dubai, police, corporate, or use Ferrari, almost $100,000 a month. Ghana was catching on movie because almost 1969, I don't discover oil. Time we discover oil no. Sabre any free education or north. Then Kroma in 1970 or in the countrywide. Sabron Samfui and the book of Neza town. Or went to meet the bay and Kroma to Frank or China. Said Sabre any cow, no factories over 500. So do Moba. No mama, you now what damn one about ball open no 7 years. Essence of money so papa born in a bonnier papenti. Or motives are the pair ban, or me a cool on chromachi no mutu number to be.
omutu na ban to gu na omode obi a wa bon a onim nimdie bia wa mamu sempo bedi na de ono na ma the late flight lieutenant John Jerry Lawrence Castro any power no in spy Cody was Castro Cuba Ufriwa na Oba Florida ben US. Now what more history o me the pa ba yen hwade wa sei entempi no ene Kristo eni munyam no ase nipa edidi agro ere kre se Kristo ono ne osoro ni asase agenkwa no na ode no bobo afode e ma nipa 2 ere kre se oye kronkron yeka obi a oye friend Holy Spirit ono ne wiase nso no ne dia na nye Lucifer dia. No, enya no kre say asase we Jesus Christ ya. Obi can be no. Onim de oka na de man ba sa na omo ka say wiase no ye Jesus Christ dia ne say omunim. Who say trust em no chere say o say my friend bebre me die wo mu ye eto ha bi. Emre no wiase no we na bra wi. Wow. We see en na who say aliens be very wiase. Very soon they will invade it. Omo say wiase president like say nyina omo be Enya Christ never. Enya Jesus Christ. Christ o mabium. Alien invasion. Omo be di wiase so. Me say Christ o mabium. Christ on sama. Lucifer morning star or the soldiers abegu England, US. Omo so work avoid the prophecy bi ya try to. Said na wie ne na mofo wie ye bewa. Nti ono no e de nkrofo ha. Omo invade earth. Sir. No mo invade earth na. Jesus Christ Ebema Angel Michael. So aba. Heaven missions na ye de omo ba. Angels ye de omo ba na ye mpanyimfo na ye de omo ba. Nti kan Islam Quran 99% of the scriptures e wone omo edi som na chi e fa komsefo ho. So komseni bi anyame be yi no o ye panyini wo soro. Wow. Mofo ne asase so to media ni die ma no. Ti na Nyankopon se de odo na be si bi ode ho ahye wonsa. Enti no ye di buo kese e mo. Ye sa che se odo wonsa ka omo a, odo wonsa ka nyame ani. Aman ya tumpon ya kese nyina no. Omo de ani die ni obuo ma omo anim di fo ne akomhyefo. Even England very powerful because of Merlin. Rome so tam omo ti Jesus Christ nsa enka. Omo ko ne nchen. Ma no mo pese Rome because ye powerful na hini ne free so ba no so Rome etimi di omo so asanteman ebe ya asanteman nyina o sei tutu e wo no jata ba afia wa nchi obia sabre na achehene ene abrofo ne tonkwa okobri comfort share no nkom se we mu omo de wato afia si me hye wo nkom emre kakra edi enem omo beba be koto wanim senkwa abam eze ye bopem so di Queen Elizabeth back in Charles of problems or change in Kobe. We need to me and before Yankopon Shira or the mom. The ordena no better be a yeho. To me be anti-Mrs. Christ always. Oh, any pa enum or no baby are not a boba sibra. A beckon is a prostitution. A 7 na bano. Yeah. Oh, yeah, sure. Yeah, now or this is Kakoma, Jesus Christ from Nazareth. But according to the okay, be or shall I say, Talidia Wokan was me, and Nima a Sujani be, Nasujan no one sabro, into your forces also call no banabeda, and no any servants in the Kabu moment in Dia Ugania, or they no come Christ, Christ in general, no already on 23 born home. No woo any born in Hashanima. Say Jesus Christ by no credit, woman say. Amount where ni ne ho fell said the chron. The day na wi ne ho nsamba ne say obaye no. Na Jewish for na ya so for. Jewish. Na Jewish for na ya so for. Na nyame mfre obia. Wo de tutu ewi ebre mu so epe. Asofo for na hu omo bebre no e ya bayi no mo ye. Abro so si nyame asra memo. Emu no ye bayi. Wo ko ne ho a obisa ofri kro be so no fi for abai for ko kambo. Okwa anajo or the queens go two people bring so say am mudishi we waba masole na me beto na free mu ho no the queens are two people me aton ama ile ton ma na afi waba na sole ba
wo de mechire enti no ugya asole na otimi hyase ne wabusu aye ba kutia wo ti no obi wa na ere kwa asole a o se san me ma anko o dwene na ere no ho obo ne ho ban o ma o mokokwa nyame mfre obi a it's too late for lies you are seeing the adro no ahine na free so na ba asofufu na ebe yi nyame afrem omukra na bayifo no omo yensem one mo edu anajo a omo nipa nam no omo na eche asofo no oh yeah sure yenti omo so omo ya asofo ne se baba yie mu a omo no omo ani edene na Jesus Christ advantage onya ne se na preso sa asofo no omo de ani die ma no na de ekoba ne se na omo timi bo busa no questions ewo bedwam na omo busa questions ne se ya te se Moses mbra no wo se wo besesa no na wo gu omo ani mu ase na sa wo kra ya befo nti nam so ma omo nyina sole gui e ma no omo de ma rent kem ya di dida no no so Christ ti ano akobo omo nti ono na omo ne Roman aban no nze ne ensori wo impact e wa membo e from Christ time ne tete bremu nyina sa abre no so na Jewish for said ye na ye Christian Council e Ghana o United Nations ayo climate change United Nations Pope or upper control chain US for because England Roman for na build day they fleece and go near from fleece no we nipa o mo mebe no we half human half animal na omo na eti UK ana Roman for e ko boa kenchas mo na nam eno omo konkoden nti sabre na ntokwa ne mo ayeden nti bia we powerful wo mo na e friend Merlin ana boa omo no omo kuchi fleece ana na UK e be human world sa kwan na so ene mu so ye wo Christian Council ye to aba na mentime ho ase bakra omo timi kasem oh ja they serve no one they bow to no one they bow omu ohene bia omu president bia so we America mampanyi so we Russia mampanyi so we hwan they only kneel to the one true king with the all seeing eye ono waya men can be very ono waya omu ba na the moment I will can say one true king with the all seeing eye dim na odi bi man and found is that they almost powerful they will kneel and bow to you. Upon all those things, Pope in mouth that said they should come and assassinate me. The US for the Kenchas more and a say black son out in Kano, no until who what so we are said to a to me any ahini any edi a train to the way assisting we are say 2 4 or say to 2 free no or do man come na chain to me no sounds so now call ye den transfer ye chemu to me o hwe the osi keka bible mu nsem de chiche beba abakosem a na se obo ade no one ayemfo ene kasa wa hye wo mu se omu ndi dwuma bi e ma omu asitenem no emre bi ese no ordinary monyam no ene tumi no e be butu asase so no no na e be di da energy e wa asase so asema me nwe eken also nte won it say enchi bia mebi ma ho awmato for natum na also ba also ba kire wadwen na ma me fa nko eye na mensa ho anse de bia awma foto ma fa nko na mensa ho na mensa so wo eje so abnase o do butuju edi ni juma wo so wono die won nananom no emwa entia ene di eye jumadi wo na setenemu wo se ya haban ene mo entia ne nananom ene owe de odidi eye the juma also say a spiritual marriage say yeah twere say good be any wo fie and I say be wasase de baby no be person gi free winsem so wo yiri bi and I say wo oba na ba ma bi ene wo nwoma bi nkaka wo bi oba bi ji ukunu bi free winsem a na mensa say pepa onum so ase fa onum so no e be da no na say na na mo ti ase na emo ntia kasa fra mframa mu di a ne already e be tenase no be tu manim na wasam na do tu nanim no e be ya asanketo bi aide amano friend 0249 650 703 0249 650 703 wasam kan tell say o just wabna say o no butu ne din juma na say bi say o yare we wonam dua ne mu ba bi wo so a o friend so a na o ba just wabna say a
nam eye moti a motete aban omukasa egu na suma tete aban de eden ya onso no obenya ye oyare nsibre ama wo na wade ho afiri ye yare wa mu ewiase ade ye pa na yare ekuta sika na wuchiri na wobre so beje wo nkwa atare e wasase so ewiase nkwa ye de ehia wo ye pe nkwa awodin wo mu na bi ufiri wa na bro ko eye edusa ho edusa niye osama dance ni edi enti ne bon nsamna na edi enti ne mon na sa ma me papa bi ni ode che konkron ko Facebook ntimi bekoto wa na ma soro we free say empem ene du ho dance ye efri say ahaban ene nubra sabi watete na ode sa adasa ma yare wo ya asetene mu no bro adwene nti ase so edo ya na ma mi frɛ mo say kofi kan yo ma me dusa yen kan di keke bondi ya na bon di nsamra ni mu ma me dusa ni o say wa dance ni ne number is 05001 101 15 0500 110 0500110115 also make just say oh yeah going police station or macro me say swami macro na going police station obutu or say on we edusa malaria ho edusa eye mesha no eno ene mema no mo mutedwo ma embre no o sa capsules no a oje edusa mesha na odo no ma say bi ubesi pia bisita within 30 years na be ma no o prim ko ni nko a unsa mo chida na mom so amudonko ne mo so no monam na ayemre na mi kire se mo na ambodi mu yam ya no se bi obu ana akoye adwumaden bi ma musisi mu ya umre no o so we design ointment no ho o so nya bia beboa o twitwia bibia be fa ya ma o hunam dua no be tenetene kama sa so de yo edusa ointment ene edusa ba bi ho eno unya skin disease na chichewa bi yegugu no sen ye o skin ya pro no ba be dis so sa enro no nyina se bi ufre na obejo so kama nti friend 0500110115 na so emwa na me de mani chire eye na de che eish de che onu kese no kofi e chira fofi da ahom nyina betena se eye homeda eye abodwoda ahomem e betena se no medi nipa eso edi nipa hawa maomo o se men kan kire o se de ne wo haw edi ne wusun edi ne wamane edi ne kra na etete wo ya setene mu se bi eyensa no mu ana eye winom obi aju kunu ope for gas edi en usika se ne nto yie ana se eye twere eye dam ana edi ade na nasa me musa say eye di ade na ekire wo adwen so o say ade a wontimi nsa eni jimie ende o say ma me fesi na so yo on pe jimie evi say de pinwe kan Kristo wa be say jimie o asase so saa so na sabi wawu a emfa ma ho ono onye sofu bi na obeka say sorry free wo mu bankwam na bi odina nanom tete dido no o de be saw yare o say nya nko a say wo godu wo fie ana say sabi wo yo hene na obi ju akunyi na firi winsem wo asase bi ena no obi twetwe wo man so twe a kato abrabo so ene ekuti abrabo wanka sansebu okae nenem so obana ne kra na ne ho de nabofo bi di na chini no ene abrabo ye basa obana odi ya chew osesa anwuma ni nyina no odoma kuma no ne nana no maka akire no so uboro mu a ubesu wo hinta sambone wodi moja kagu no ebeba ama waka akire no ni kwan fa so a obeboa ema wade ho afiri saa o ha oni nyina nti friend 0246 1040290 0246104029 Owaya Sankara 47 eya akra wood no butu di njuma namdo ko Twins Powers o say ntafoni echina otena ntafoni akunya ne so abam ne so me kire say mo ntafoni mo modi aso budi mani be kire ho owo ebroni crew me kire say eya brepo highway ni so na also be si broni crew mo ko filling station na offer no owo 024 0248 699898
02486998 also mean control say on the try enter for kunya nso a dey enter wasetena mu nsunsum sem no be ka kyerɛw na on don't tell about to or the ababe count no or ka am what I say oh aba bi ho no na or the ekanipa especially one mo pay Bible no or samre bi ho why no aban ko a your friend no AK47 o friend now say papa ata ni atei sebi abam no ho de ba na mu nipa yehia Bible yehia sebi ebuo bi ebetwere no sebi kwase bi ba yetimedi ye ho atwene ba bi a yenya amane nti o say o wo sa Bible samana no ho o friend na o de be ma me nyi problem bia so obe sori abafi o friend na o de amano true baby awo no friend 0248699898 0248699898 na atase me kan chero no bomodi anse obi hye no we Bronicrum or going police station highway ni so wa me Chirst abrepo no on sabe kan no na de how o wasetene mu no on so betimi abo na the same radio ye ne Black Sun before eba ka Black Sun tete no ne o Black Sun Black Moon and a Black Star and ne o do man ko no hu ye no se de bi be free wo about the white sun. There's the sun, the moon and the stars and the Black Sun so wo tuntum de edobano say fita dobano ye hu de person kire and ne nsem o ka nyina say Christ ogba asase yi so no sebi ono kro betwempra no wanware o betwempra kakra o manum zu kro no sebi be sibra ene wo sa nkra no enkra yo mo wo ho ena mo wo hen eno ena sebi ye kan o ye wiase na okọ dwumedi wo so KUMAWOOD TV so na papa wo ye sokoban ye aboabo sikadwa papa ono yere bebia mo bia me chiamo mi didi se muguso mo hweme me da se mo tenetere me bebia mo bia no me chiamo transparency number no so na manfo so mo nsa nka on the number is 0248699898 0248699898 Black Sun eti bi busa se eye Christ no ne ma no mo we na infinite feel oh Christ by one sifi ana onu ka o buy one na fieda because tamu o buy on ti na make say Christ buy no said he is canon no na ntisa o Christ buy no na busuan mo ogide se o da fie ma de echi akoko be ba wo enti no o buy one na fieda ye Chirst ansana u Chirst ansana wa da fie ame ma ne so mo kan no my for the decide say bloodline na Solomon ye bi wale abusuan ho do mo e de game build the empire onye bi na o me God king wo ro na hini na free so ba ne ba o ma be she na se say the room enhwe ase bloodline no kra me ye bi currently wa na be for na judge na mu waste time o de be kan wana o be for nkan o de be kan o eye ahemfo di ase so oh Korea leader me beto Zeus ye bi on Amazon Solomon ye bi Moses tete ahemfo di kan fo ni na be ye ye de build the empire na abefo na o mo age aginam so mo be kan ho no mo ye Jacob asefo na mo so be kan ho nyankopon gidie mu no esono be yo esono abayisem ana esono sir. That is the problem on most of the spiritual men. Jebeba ho na answer beba ma memfa ye ma wo matrofo no nto so na obi a se bibi kire na adwo fa me nua o keka no me de ne nsem o keka na bro adwo ne ase so ma me ase nsi so ma me Kristo wajenkwa no the savior o manum ono kro no mpra ena twenye na se bi e ma no so no mo twempra nkra no se bi ono kro wa na fi opimo mo de mo no sa hotel nkwa na rent eja se bi obaji ye wiase yesese kamoni fafiri niwa kamojehwe enguo oso wadwen kire o say 0244840108 ana 0205500215 oso betima badwumadi so na menua de oka no de bro adwen ni ntiase so no oso betima ate wonte ho ya hyede nso say adwumadi de bro from Monday to Friday from 7 to 8 p.m. and de bro kamu de be nyina na yemfa dwumadi embro wate wiase ne na wokwa de menua ikan yi no eni bible mu nso de ne nsem okaka nyina sisi so ba me ankasa kofie so bonte no eto be na bro ma adwene mi ntiase so adentia Christ
ebi mu bo din say you friend Jesus Christ ebi see em friend no Yeshua Mashiach ebi mu see e friend no Konfonochi the second ebi mu kran say ono obo ade no wo wa dwen kire wo say ebi kran say ono kwa ya shawoni me nue yiken Fre 0244840108 and 0205500215 also be timachara wadwen ewo iwiase na okwadwumede okumawo TV so me da say ne black sun and the twinkumo e for the dynasty of Jesus Christ and as the Yeshua Mashiach ene omye ti ase say on free Africa on free Israel ona yenim say on free Bethlehem no baba abaji owo Jerusalem on free ho iwiase ne na okwa black Ejidi wo no infaso ni so no infaso so omo aye omo ka se Christ be woman aye titru ni abaifo ne wo mame mo omo hu omo ase hu de a nyangopon ani so o se diane a o le be ma abaifo fa makram se wo ye ne ba enyi aboafu aboafu no fama okraman bo fama no fama abaifo the entity of cancer ne say before chena dia o de be boni etia o san krofo na omoni so papa ye boni ye papa no pray entro ye no pray omo tunkontu no pray ade so bi kontu ko di ade ebi na ma Africa e wo ska chen Ghana e wo ska chen Dubai masa who ska okay oh yeah my men me first where I man so hello good evening, sir. But you didn't be your free. Okay, now could you, my uncle Tachimai? I'm not going to say more. You can be only say a plus 3 months. I was only the facts free. Oh, okay. Only the facts free for Mate. There's a revelation and I said. Hello. Metal Parker also on the fat ni free the okay kind of broadwin in Tiasia so nti ya to nka obi fufuro betime so about 0244840108 and 0205500215 open bi free also free etachimai also unsema okay kana over free revelation and also free and now fat ni say ugu eye Kristo enimu asasa ye kan ye kan ahumsem ye wo omo eni ne de omo ntemase bi ono di onimu ane so obetam Bible no wakan but eba na oti ase ya hello yes sir udini be okasa free hello opanyi majo so udini be okasa free say me nyane kan hello pastor John have na kaja to am okay opanyi mane ko Wacho sama na otoro yenya ene na teso abi ene ni se wa boda ene ni na so abi ni se wa boda mti Minua oni bibi hello minua oni bibi atari na she no ne nsema oka no ede na chese oba no nu ofin ana se bi oboda se bi mo ba ya mo ntombo ase ensema oka no minim ade a yenyine yesu ade se tesa se ntesa ubi wano na udidi atem amansa refo nyine ehwe hello udini okase free hello yentwaso forget na oka bibi yentwaso hello kasa yentwaso obi yusu well unsa me make statement bi hello ma me pacho udini be okase free wo so hello oba ma pacho udini be okase free KUMAWOOD TV ni hello Basan yentwaso unsa me yusu statement bi say nyankopon ani so o se ade a o de be ma be for farmer kram US classified collaboration with forces from other world me na me da no
Umwa de kan chira opanyin. Omu ogidie so cassette ya nim defo a obehu nyansa. Bigina Nyankopon di mu de no me to bibi ma. Mu ase. Tumi bia Black to wase. Obedi fo. Eno ma bedi mu nam ama mu ase ahye. Black tumi bia obeji mu afiri mu no. Dark matter forces be se omu nyina ase. Se yensu bosom ana honhom bia. Ti ma dome mu ne mo mpanyifo ne mo asase. Se de Solomon di Nyankopon di mu dome jimis. Ni abofo mo mo ye nkoa omo nkwa na nyina no. Me hye mo se mo be koto abrofo. Monka na nyina. A prophecy. I'm waiting for this moment. For this for more than. Hello, good evening. Hello. Yes. Yes, sir. Brother Kwame name because I feel briefing. Okay, brother Kwame Bachaman call. I won't say nyame nyame asem no. Yen kan di owani. Ono ti ono kra o ka to owani na enye no kre. I won't say nyame asem no o say ye kan nyame asem e wo hu nam fom. Na dia na fi da bia ni say Yesu Kristo ba ye say obewu say be jankwani na moto. Nde say dia otu oketano. Oh, dia otu oketano. One year three bathroom on one the Nigerian Yekano. I didn't see my ocean, let's have the young and name of Canal. If I say, you put say, every year, the Bihana, because Ukraine, Miasman, knock and Yamiakan, no Ben or Mekan Yamiakan. Oh, we are sitting now sitting in to Christian at the Enquana Brown, San the Nico to your cassette, or Yankov Pombana, only say. The name said no Hokana, only in a few or one Bonatic Canada. Yes, this is the other country you can say, or only near me. If you are one piano or Pamudio, only now would be Medawaka. Medasina, answer about Corodama, Christo Rancasano, Osifi, Nai ye Peninchia, and then the bush and a biwo. Hello, Penny. Hey, I was you. Question Black sir. Hello. Yes, sir. Open you didn't have your free. But your family and I'm okay. And what you did, Bisu Hina, Mamma, say, Papa, Michiao, Madanko. Yo, wait, what man? You are not your I'm not saying your empire, mano. Every say, Yanko Mongabano, Yampani Unia Grossa, Metreno, on Seneca Samu. Now, I read Nano, Yatina Water, Yatina Bacotano, Quana here. It's the best rest, so I can't be up on why I also Papa, Papa says she. Hello. But only yes, so bon punim puda. But a minimum punim puda, but no one summer match the middle. Mo medase papa so na odi free se hwi so betwa mu no o so let me do 0244840108 and 0205500215 and the black sanity fi ase no ebim sese bi ne nsem o ka no busimka free bible ba bia oni fact Kristo wanware sebi besi bra bia oro yo kronkron ono boss ro boss ase ne wi se ni dimu no ene de boss ase say na me ye asem no asem ne beda ne honam na enu na esebi ewiase editimu a ene ebedu pepe so yi wo so wadwe ne kire wo sen wo so nde oni ahya woni ekwo wo ye emem bacho owo ne emem ma ne yesen e ma ne yesen emem nkran num no before me correct omoyi Nyankopon se no me ni nyina so no me hunu se no kra na me di sabaifo a omo ogidie se o cassette ya nim defo obehu nyansa na efre damfo a ye maka na emem ni mum se no kra na no me come na on some minimum David you are here with me in studio Solomon no busy man Solomon beba jeez team mark it on the wall David beba se mark Creter amaya omo ho den se mo beto ase mo so black team hello madam Bacho last call I've been waiting for this for last call hello open your name last call yanko
Hello. Open kasa betonka. Hello. Papa, I'm so to make a universe. Hello. Good evening. Even Papa. Good evening. Papa kasa ni yetonka wadarma. Mekaze Susi. Okay. Answer. Program or teaching. Come about sometimes after how especially Ghana. Yeah, well, spiritual things were very important. Obekine Abiatu. This is the trauma so the Paul can give you high for bank. Or see we give spiritual things for spiritual mature. To those who are mature in saying spiritual sometimes on the marking maybe a kakra. And maybe I'm come welcome. It can be a young respect. Your bomb pioneers and walk and quit and never quit. But don't drink and down. You go and no correct. No, if you have the if you are never in young to buy here, may change and summer a book. Oh, Papa, what can you? But that's one of the last call. That's what would you, mammy? Now, they can't be ama yen after for native for now. Yet, see, share we are see on. Ubinim so. It could be well, it could be to us. Namin says, Sebi, and guys, some of me can. And Tessa Crana, and Kim Busan say, and from Yan and Nim de free. Ubi Busai was a media, said the Union I want Temase. Now make us a free a yes, some Semunia when I'm Semu. Also, one casa, it will be a ruse, I say, Ukas or Bain, or Semeco Pentecost. Ubot I better to Pentecost, I say, I honor my man, I say, a woman tomb, Yautum. Oba money mu free Pentecost mu ana Methodism enso wote Methodism wonni botaya wo de kwa asore no enso so ye Methodist ni de nya se wo asore no wo bo afode ba botaya na se eye fa medite ye Methodist no wonte ase botaya ye ti Roman asore no ebia na wonte ase meni oba ye botaya wo kasa asemi ebia na wonte ase wo se lady do free e room ne bae Christo is a Spain office pay ne buy eyempa obien wo betima che be Christo no free buy ebi so Bethlehem ebi so free Africa ebi so free baby ne buy ono what say be o free buy what be da na be fiase ye ka so say bi ka freche e bo sam nyoma na say bi obada na wo so ti asoro dem a wo so ti ye Methodist a woni Methodist o mo fa pem kra na wo so kra mo da sabi amoto mboase e ya bisua wonu ne nya adwe na nkyere se bi o se abontefo be fa kodi e ya busua na yinye ya kyekere ne ye de kasa blasa ne ye ko last way the American say ye many UK for ne abrofo ne ye bloodline e ko no afutu be de ma e ya kefo afutu me de mom ye bloodline for hini ne free so ba aliens na uhuni CNN say military for ne asim na free o bibini bi anka ho so bi anka ho dia before no mdo mo hagim no omunyi omo ho free menye omo Messiah menye omo Yesu omo jimi no meni anu aduro baye omo emiani ne ntema the platform TV sa we da kan jimi no the bloodline before nka ho there be we call to TV sa we have already cast them out there be massa there be I be no free so and twa so uni bibi aka arefo mo fanche me abusua se bi abontifo so be ka bibi ntiaye me bi gire mma ya arefo no sa so na me gire mma ya wo mo so mo te ase no ne bom no se bi enye nsem bi ne bufu nti na ye wa ase no ahadam djumede ni besi ikofia support ubetime from eskuto yipebre share so search na be sa bi pf video wi no from 7 to 8 pm na kai um say djumede Monday to Friday dey bro the OG the general executive chief producer and a day djumede eba so the chief producer famous Okahubi uma enso echichimi afidie ni ko ye entertain so me check Facebook ni YouTube always want TV so na KUMAWOOD TV ye de bro ahana me djumede e de mawo ya me de bro na me de besi mo fa nche me say cassette obi a mo fa nche wate bi say ewiase no say cassette te ma ere abato so djumede so ye ofa shene so say 7 to 8 pm me djumede bro me da say e mo mu ne hwe ade